impompi zihloga nethozi lamanzi endaweni eziningi ze-I-Garlina. Izakhamuzi zithi nakumamanzi wona ziwezwa ngobatsho sekuphela imveke ezinganawo. Amanzi uyawasebenzisa for ukudla, for ukuthi ungawasha ngawo indlu ihlale ihlanzekile siyowathatha amanzi abawaletha emfaterikara engcolile. Abahlali bakateleleka bona bakhambi bangelide ukufinyelela indawo ezinamanzi. Kodwa bathi akaphumi ngaso sonke isikhathi. Kanti ngasikhathi aphuma silaphazekile ekuyinto ebeka impilo zabo engozini. Ema-toilet vele sihlupheka kakhulu ngoba kwesinye isikhathi sithatha mhlawumbe ukugeza yabona uyothela i-toilet uyabona sekuphinde kungcolile mhlawumbe nowugeze ngawo izitsha sekunamafutha kuyinkinga kakhulu. Ngithatha ibhara le inalo ngiyaliboleka isilo lami ngizofuna amanzi emzini. Uma mhlawumbe ufike late abanye uva bathi aphume kusuka ngabo 4 ngo6 awasekha saphelile. Umasipalata weChief Albert Luthuli nokho ukhonile ukuvula amafiltara amabili. Kodwa namanzi akaphakeleki ngomfutho kangako. Lokho ke thinda kumbi khulu indawo ezisephakameni. Ema-filters wethu bewagcwele idoti lidaka kakhulu, so sesizamile kuwa cleaner njengamanje seka clean. Sesicalile sipampela ema-reservoirs ethu okusho ukuthi kusasa noma ngolesihlanu wonke umphakathi ugcine sokuwathola emanzi. Umeya yena ugandelela ngelithi amanzi azokuvula kizo zonke indawo ingakapheli iveke le.